then ngampresentela uMakhwela. uMakhumalo wamncoma uMakhwela wathi muhle. Ngacabanga ukuthi asinankinga ukuthi wayengenawo ama-guts okulwa nami angitshela ukuthi akamfuni uMakhwela. I think inkinga yenzeke uma ngabe uMakhumalo eseconsult abantu abangekho esithembweni labo bantu aba-advise uMakhumalo. Hi bazala bamzitho, welcome to Umkosi noMagatsheni. I am uMagatsheni, umkosi wethu namhlanje bazala bami. It's about uthando nesithembu. Guys, as you've seen the clip that I have posted there, mina don't know indaba kaMakhumalo uzothiwani. I don't wanna lie. I really don't know indaba kaMakhumalo uzothiwani because I remember on season 8 of Uthando Nesithembu, uMakhumalo, there was a time la bekamithe nama sisters wakhe. They went on a date nama sisters wakhe, and lapho the sisters, they did ask ukuthi uyamazi, have you ever met number 5? She said no. She said no, mina ngamboni number 5. Number 5 angamboni, ngiyamzwela. I remember there was second day futhi bambuza ukuthi umbonile sister wife. Wathi no, kodwa nje kuthiwa wakakhwela, ngazi abo auntie bakhe, ngangifunda nabo auntie bakhe, yena nje angimazi. But nangu Musamseleku is saying TV, no, uMakhumalo wampresentela uMakhwela, uMakhumalo wancoma uMakhwela wathi uMakhwela muhle and uMakhwela umuntu right. Uyamangala uMusamseleku uMakhumalo sekamjikela manje. Yiyo ke into ukuthi enza izinto nenkosikazi oyi1, yimiphumela le. Yiyo imiphumela ukuthi uwakhe umuzi wakho uthi unesithembu. Wakhe umuzi wakho saying unesithembu, uhleme la ku-TV unesithembu, but wenza ama-decision nomfazi oyi1. And now I feel like uMakhumalo udlala umacele ubunja. I don't wanna lie, because I really don't know ukuthi why uMakhumalo blame umacele, sokwenza ngathi umacele umuntu omubi ngokuthi umacele abazi ukuthi uMakhwela uyolotshola. While yena ke wamitha uMakhwela. Ngiremember uma yena yambuza bane meeting ukuthi Thobile wena sombonile usisi lo. Wala wathi no, angamboni. Wathi na ufihlelwe njengami na? Wathi yebo. Wathi yebo. And uyebo wakhona guys, sengicela ukuthi ngiposte ama-clip amaningi wabo kuzokuthiwa i-copyright. But uyebo wakhona bangaconvince ukuthi vele lo yebo lo uyebo ukuthi ngiyavuma vele mina angenzanga. Mina ngikaze ngamithi ugela and mina bengazi. Yazi. Yabona le ngaze ngamzwela ibhlungu ukuthi hayi nangu mayeni sakayacala futhi accuse uMakhumalo. Kanti mayeni ngoba uyabazi. Uyabazi ngathi umusa vele uyindoda enganasiphiri. Indoda enganasiphiri. So kusho ukuthi uyamazi ukuthi lo unamiyaphila nje. Lo uyamazi ugela. Yebo? Or mhlambe ngoba umpumelelo vele umntana kaMayeni. Maybe umtshelile umama yakhe ukuthi hayi ubaba uthi angithi umpumelelo ubhudi kaMusamseleku. uMusamseleku uzwa ngompumelelo batshintshisana. Akusina ubaba yakhe ubhudi wakhe uthatha ama-advice kumpumelelo. So mhlawumbe umpumelelo wamtshela mama yakhe ukuthi hayi Makhumalo sekambonile uMakhwela umuntu right. So umacele indlela behave ngayo kuMakhwela mina nginako lokho ukuthi mhlawumbe umacele ubehave kanje ngoba azi ukuthi uMakhumalo umbonile ugirl and uMakhumalo wamncoma ugirl ukuthi hayi ugirl umuntu right. uMusamseleku uyasho ukuthi yena there uMakhumalo azange voice out ama feelings wakhe, but she later said yena bonyeke akwazi ukuthi alwisane noMusa just because uMusa already bekasayenzile i-decision ngokuthi athathe uMakhwela, of which it doesn't make sense. It doesn't make sense. And uMakhumalo, as guys, manje ngifila ngathi angisamzweli, bengimzwela don't wanna lie. Ngibona ngathi angeke ngisamzweli uMakhumalo ngoba uMakhumalo akasuma mkhulu. Noma ngabe ke yena noma yeni into yabe ya confuse ukuthi ubani wafika kuqala ubani wafika ekugcineni. At the end of the day uMakhumalo akusuma mkhulu. And noma ngabe yena wafika kuqala wahlala wakhipita kuqala kungakakhiphi uMayeni angafiki ngoba the way ngakhona it seems like wakhipita kuqala. Okay fine. Bokuthini kuye yena alethelwa unumber 5 umamkhulu angakalethelwa number 5? Bokuthini kuye as a human being? Because yazi enye into le nto leyifana nokuthi mzala uhlale nomfana ongawondli ingane oyakho ayiwondla. Mhla eyakho angasayiwondla kumele ngukhale ngoba the time ayenza lobunja unami ayenza lobu wrong kwezinye izinto kwabanye abantu bowuthulile wena ungayiboni into wrong, ubone ngathi umfana uright wena uyakuthanda. So now is giving uMakhumalo lokhu uMusamseleku adlala ngalabo abanye abantwana babantu.
angabatsheli ukuthi no uMakhwela sekakhona bahlele ebumnyameni yena noMusa baphuma ba-introduce-ana uMakhwela. She didn't see anything wrong. Manje sebagila yena sokumele sikhale sonke as a country just because yena she's a hard-working person, just because yena uyakwazi ukukhuluma. One thing about Makhumalo ukhuluma iqiniso on the Uthando Nesithembu Uncut magathi, she's a smart woman. She is a smart woman. Akasebenzi hard kuphela, but she's a very smart woman. Uyayazi into ayenzayo ngempilo yakhe and uyakwazi makumela akhulume nani okumela angakhulumi. Yilo ukuhlakanipha kwaMakhumalo. And uyayazi into emela ayikhulume nento engamela angayikhulumi. So it makes sense uma yeni makathi uMakhumalo makhona ama-cameras uziphatha kanje, mangekho ama-cameras uziphatha kanje. Ngiyayibhiliva nakho lokho ngoba naku phela on season 8 bekamile aphush into ukuthi I've never met this woman kube ngathi yena uvumelana nabo Mayeni nabo Mangwabe. Wahamba noMangwabe, ahlala hamba noMangwabe kwama-bosom friends. Azange even a single day athi kuMangwabe no mina Mkhozi zangihlebele. Mina ugirl nyamazi, ugirl wala endaweni hene. No, she acted as if ukwatela ukuthi ugirl wasendaweni. Kanti no, kudala yena bamtshelile ngogirl. So yena uyayazi into esemkwatisa ngogirl manje. Mhlawumbe ukwatela ukuthi ubonile ukuthi ugirl ugirl uzovala indawo yakhe or ukhona mhlawumbe umuntu obuMusa asho ukuthi maybe consult kwabanye abantu. Maybe ubonile ukuthi sokukosa ngibe nale pressure leyo ukuthi mina abantwana angibatholanga la emshadweni and we know ukuthi into ethandwa yilo baba la emshadweni kuthiwa ngizela ukuzozala. Aba indaba yami ukuthi ngikhulisa umuzi ngendlela financially ngumuntu ngumakoti oqotho kaMseleku ngoba izinto zakaMseleku igama lakaMseleku ngilihambisa phambili. No, into engizele la ukuzozala and I'm failing to do that and this man doesn't wanna do IVF. So kusho ukuthi lo uzofika azale and lo ozofika mhlambe khona umtshela ukuthi lo uzofika phela umntana omncane and umntana omncane obvious njengoba nawe uthandwa ngoba umncane naye lo uzothandwa ngoba umncane. Wabona ukuthi ni man this thing izongenzela inkinga, then what, you know what, singihambelana nabo Mayeni wakukhutha abo Mayeni kwabe ngathi hambelana nabo Mayeni nabo Mangwabe. Kanti yena vele kwakade kadala wayenganankinga nendaba yesithembu ka number 5 ezinayi bakahlala asho ukuthi akanandaba ka number 5 and akakwatelanga ukuthi number 5 buya ngakubo. Ayikho nje lento le ngoba lesa sikhathi number 5 bamletha kuyo wayi bakangasho ukuthi angithandi lento eshoyo babazi. Wayi bakangasho because she had a chance guys ukuthi asho ukuthi hayi yabona le angithandi. Asatshelwa even way before umntana abantu alethwe asatshelwa uvumeleni ukumitha ne-girlfriend, uvumelani ukumitha ne-girlfriend because uyazi ukuthi umamkhulu ufila kanjani ngamakhosikazi amitha ama-girlfriend. But bazali bamzitho, that is umbono wami. Please comment down below your thoughts and please don't forget to like, subscribe, share and hit that notification button. Nginithanda ukuya nokubuya.